Ones of Karbi Rangsopi students, the Karbi youths are getting ready for the cultural dance that is Nimso Kiru. A stage asapso bihoy dorde chaji bonse tame bang risonim so tum kaching wa tengke ke do link jap tamilo nitum adjust to mo pen phana checha asile tum langdun sinang dei lake ile tuman nim rokom ile tuma jati jar bong hormula langdun sinang ining jepang samdun sinang alang tum ke kano pen kleng sarpo la pen kleng sarpi Lucas Teron la pen PB.
ning samjin ning samjet lagi litung a culture karbi nim rokom ke klemanji kita manji akam lo lase ilitung askulong ta betul kata ceng tumia sono semaratum tek pilo pose julom lang cetan noge pinian ke kalang tumi pikangjang lase lang tuma panta la so cultural dance banding so kirong nang kepeklang ponapon la penal tuma ke thana bang kimum ponabang kacupitu ko bang sar ke klar teron lang han pen alang liwang si cipitu long la so ke kan ke than alang li panta ninga klong pa nilutung churo parlo nona bang ilutung kacupapa na luhi sarpo